Dobar dan, ja se zovem Danko Gašić iz Beograda, inače sam radiestezista, bavim se radiestezijom kao profesijom i danas ću vam nešto malo više govoriti i pričati o mogućnostima promene svog života kroz spoznaju nekih stvari vezano za vibracije, talas, utice, odnosno o zračenjima. Radiestezija je stara nauka i ona se pre svega bavi proučavanjem štetnih uticaja, jer kad je dobro, mnoge stvari nas onda ne interesuju. Stara nauka koliko je čovjek i njegov bavljenje prostorom i opredela se pre svega za ispitivanje zdravlja i to u dva smera. Prvo je takozvana paradijagnostika, utvrđuju se naši energetski sistemi, bolesti, oboljenja, oboli organi, vrste oboljenja i tome slično, čime se ja lično ne bavim. A drugo je ispitivanje prostora i osoba koje žive, rade ili uče u tim prostorima, jer mi živimo u jednom okruženju štetnih zračenja, vibracija, talas i uticaja, zvaćemo to sve zračenje, da bi ste pojednostavili pristup. Ima 4 osnovne vrste uticaja tih štetnih zračenja na život. Ne računajući ishranu, to su glavni opredeljujući faktori našeg zdravlja. To su pre svega štetne zemaljske ili zračenja koje dolaze iz Zemlje, kosmičke iz kosmosa, tehničkih uređaja i materijala i štetni apstraktni uticaji, jer smo mi ovde izloženi uticajima tri glavna izvora. To su Zemlja sa njenim zračenjima, kosmos sa zračenjima o kojima još ništa ne znamo maltene i aktivnostima koje se odvijaju na zemljinoj površini. U okviru štetnih zemaljskih uticaja najjače zračenje podzemnih voda. Slušali ste, čuli verovatno nešto o tome. I vidite ova reka koja teče ovde ispred nas, odnosno ispod nas. Kažu da 3 puta više teče vode ispod površine zemlje nego na površini zemlje. Kao ova reka, kao izvori koji postoje, tako ispod zgrada, kuće, naselja i gradova teku takve reke, rečice, potoci, manji ili veći. Te vode vertikalno naviše, podzemne vode, vertikalno naviše zrače, takozvana zračenja ili vertikalne signale koji utiču loše na zdravlje ljudi. Najverovatnije protok vode kroz zemlju izaziva mikrotalase i mikrovibracije koji dovode do poremećaja u vibraciji ljudskih ćelija i dolazi do zdravstvenih poremećaja, tegoba i teškoća. Spavanje na mestu gde se nalazi zrače podzemne vode utiče jako loše na zdravlje ljudi, pa je veliki broj bolesti i oboljenja isključivo izazvan tim uticajima. Tu su takođe zračenja raznih pukotina, raseda, šupljina, ruda, nafta, minerala, koje postoje takođe u zemlji. Najjače zračenje podzemne vode, zvaćemo je vertikalni uticaj ili vertikalna zračenja, i bitno je zbog toga što ta podzemna voda, odnosno zračenje podzemne vode, umnožava sve ostale uticaje koji su loši u nama. Deluje kao neka vatra koja sve što je loše u nama potpalja. To je prva i osnovna stvar. Vi ćete kasnije vidjeti kad budemo pogledali neki stan ovde u ovome gradu, kako to utiče loše na zdravlje. Tu su takozvani kosmički uticaji koji dolaze iz kosmosa i mi ne znamo njihov izvor, njihovo poreklo. Pitujemo dva, zovu se Hartnovi i Karijevi i možda mislimo u ta zračenja kao nevidljive energetske zidove na zemljinoj površini. Prave neke mreže, kao neke rešetke koje se nalaze na celoj zemlji. Sami zraci i prostor nisu opasni, ali tačka preseka zovu se čvorovi, Hartnovi, Karijevi, Rahimštajderovi čvorovi i boravak njima dovodi do velikih tegoba poremećaja. Iz iskustva koje imam negdje oko 2000 preglednih stanova i kuća, a iz literature takođe koja postoji, to su mesta koje opredeljuju bolesne vertikale u zgradama, pa čuli smo verovatno da postoje takva loša mesta u dobrom delu novih stambenih naselja. Tu su takođe tehnička zračenja van naših stanova i kuća. Trafostanice, dalekovodi, radari, radiolokatori, radioaktivni gromobrani, sve ono što emituje i odašilje razne vrste elektromagnetskih talasa. To zračenje uređaja koji sve posjeduju struju, televizori, stereoiđe, noćne lampe, produžni kablovi, pogotovo produžni kablovi. Kompjuteri danas naravno jako puno zračenja. Danas nažalost prave trafostanice u okviru zgrada. Svi ti stanovi na najbližoj koloniji po vertikali imaće vrlo brzo bolesne stanare
Nikad se kuća ne pravi ispod dalekovoda. Tu su nažalost i štetni apstraktni utjecaji, pre svega zračenje oblik ili forme, oblik kuće, oblik krova, zgrade, raspored prostorija u stanu, namještaj u stanu također može biti izvor jako loših i dobrih utjecaja. I to se nedovoljno toliko ispituje kod nas, ali sjetimo se efekta piramide, gdje četverostrana piramida ima neke navodno pozitivne efekte na ljude, a to je stara šumadijska ili bosanska kuća. Mi zaboravili, Nemci izmislili. Naravno, tu su također i utjecaji apstraktne prirode koje nas zanimaju puno ljude, pre svega takozvana mesta tuge. Ako je kuća napravljena ne da Bože na starom grobu ili groblju, ili ako se na tom prostoru ili u toj prostoriji desio neki loš događaj za ljude, mučenje, zlostavljanje, dugo umiranje, to mesto sadrži sebi vrlo veliku negativnu energiju i može dovesti velikih problema pa i do smrti. Hiljadama godina unazad ljudi su ratovali i živjeli, sahranjivani i svi prostori su vjerojatno popunjeni ostacima starih kultura, pa čak i novijeg datuma. Tu su utjecaji predmeti ručnog rada, razne slike, gobleni, afričke maske, miljeji, šustikle, džemperi, sve čovjek radi svojim rukom, može biti izvor jako loš utjecaja ako osoba koja je bila vrlo bolesna, nervozna ili depresivna, ili ako je to namerno želo da uradi pa ne da je stavi i ostavi. U našim bolnicama gobleni služe kao sredstvo terapije nervnih bolesnika, oni to rade bockaju, to ih smiruje, ta negativna energija iz njih prelazi na predmet rada i dešava se da samo takav jedan utjecaj bude jako loš. To je naravno i utjecaj nakita ručnih radova. Danas se ljudi masovno zanimaju za magiju i okultizam, što naravno nije dobro, a baviti se okultizmom podrazumijeva utjecaj i pokušaj kontrolisanja nekih duhovnih nivoa. Magije. One postoje, one su prisutne, ali shvatite taj magije kao nešto što vas upućuje na to da se vratite veri. Pa ću danas koristiti jedan pregled jednog stana, pokušati da na to se predočimo kako to izgleda i kako to izgleda u praksi. Neka znalo da se kuće ne prave. Nikada se kuća ne pravi na starom grobu ili groblju, nikada kuća na starom bunaru, nikada kuća na temeljima stare kuće, ako to bilo puno bolnisti durao često grom, nikada na voćnjaku, na kalemu, nikada ispod puta, uvijek iznad puta, nikada na rasadnici i tako dalje. Kako su utvrđivali gdje će ljudi da žive, borave ili spavaju? Pa neka su nosili zemlju sa placa kod neke žena da gase uglje, pa kad uglje potone kažu loše mjesto za pravljanje kuće. Na kosmiju Beograda stave čini u svodno čuju to preko noći, pa kad sada kako oni kažu polovači i načne i smanji nivo nije dobro mjesto za pravljanje kuće. Naš narod kaže gdje mačka leži ti beži. Mačka voli da spava na lošem mjestu, to su energije koje njoj prijaju i strojno ih transformišu u dobra zračenja, a gdje pas spava kažu najmanje loše. Pa kad se neko hvali da mu mačka spava na grudima, nogama ili stomaku, znači dve stvari, ili spava na lošem mjestu, ili je na tim mjestima bolestan, pa mačka iz njega izvlači tu negativnu energiju. Ranije u Vojvodini napravi kuću, pusti mačku da prođe kroz praznu kuću, sve što je loše iznese na repu, nahrane psa i pusti da pronoći. Tamo da ne legne na spatu, domaćin kasnije stavi svoj krevet. Znači nekad smo birali mjesto stanovanja, a izborom mjesta stanovanja biramo sve. Najviše naše zdravlje. Vidjet ćemo kasnije kako to izgleda. Dobar dan u kuću. Ovo je stan koji ćemo danas da koristimo kao prostor u kojem će pokažemo našim dragim gledalcima šta je to radiestezija i kako se to radi u stanovima i prostorima. Stan je jednosoban, odnosno dvosoban, spavaća soba, predsoblje, dnevna soba i kupatilo. Nadam se da će nam koristiti ovo svetlo ovde, da možda uspešno radimo ovaj posao.
Naravno, polazimo u spavaće sobe. U ovom stanu živi bračni par, imaju jedno dete. Mi ćemo da radimo to bez stanara ovde u kući, a kasnije ćemo da vidimo koliko je to tačno i ispravno. Polazimo u spavaće sobe ovoga stana i u radiesteziji postoji više instrumenta kojima se mogu otkriti neki loši uticaji, predmeti, zračenje i tako dalje. Ja uglavnom radim sa viskom, koriste se takođe rašlje, antene, savremeni neki aparatići, mali i tome slično. Tražim prvo najlošija mesta u ovoj prostoriji, zovu se Hartmanovi, Karijevi ili Rahel-Schneiderovi čvorovi. Obeležavat ćemo te čvorove s ovim papirima u boji, to su zračenja koje navodno dolaze iz kosmosa i može zamislimo kao nevidljive energetske zidove na zemljoj površini, prave neke rešetke. Preteci tih zračenja su ti čvorovi. Obeležavat ćemo ih ovim papirima u boji, boja papira nije bitna u ovom slučaju i tražimo prvo najlošije mesto u ovoj prostoriji. Tako što sa viskom, ovo je inače visak koji se zove Isis, tražimo najlošije mesto u sobi, visak sam pokazuje najlošije mesto i prvo najlošije mesto u ovoj prostoriji nalazi se ovde. Kao što vidite, blizu jastuka i blizu glave osobe koja tu spava, verovatno. Drugo najlošije mesto u prostoriji nalazi se ovde. Treće najlošije mesto je ovde. Četvrto najlošije mesto je tu negde bliže nogu. Kao što vidite, imamo jednu dijagonalu u ovoj prostoriji koja ide ovom sredinom kreveta i to u startu pokazuje loš uticaj. Peto najlošije mesto tamo na kraju kreveta. Sledeće najlošije mesto opet u onom delu tamo. Ponovo ovde. 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 Polako se formira jedna prava linija. Vidjet ćemo kasnije o čemu se radi u ovom slučaju. Takođe ovde. Provjerit ćemo na još jedan način da li u ovoj prostoriji postoji još nekih loših uticaja vezano za Hartmanove Karijeve čvorove, takozvana kosmička zračenja. Takođe ovde jedno loše mesto. Evo ga. Kod nogu ponovo jedno loše mesto. Ovo je već prevelika koncentracija loših čvorova. I više ih nema nigde. Potražit ćemo uzroke koji su doveli do poremećaja ovih energetskih struktura. Počnemo od najlošijeg mesta. U ovoj prostoriji postoje dve podzemne vode koje teku. Jedna u ovome pravcu, obeležit ćemo ih ovom slamčicom pravac vode, zato je ovako dijagonala je postavljena. I druga podzemna voda teče u ovom pravcu, odande na ovam. Očigledno da se ispod ovoga stana, ove kuće, preklapaju na dve različite dubine, dve podzemne vode. Preko ovim pravcima i smerovima, u kombinaciji s ovim lošim kosmičkim čvorovima, ovo je jako, jako loše. Da vidimo koliko su te podzemne vode široke, njihove obale. Prva podzemna voda se prostire skroz van ove sobe, njena obala, a druga obala te iste podzemne vode nalazi se evo ovde. Obeležit ćemo obalu, odnosno ivicu te podzemne vode. Jedna voda se nalazi u ovom prostoru i kreće se prema reci. Druga voda na drugoj dubini, dubine voda nisu bitne u ovom slučaju, druga voda se kreće ovako, tamo je sve nad vodom, a njena druga obala nalazi se evo ovde. Obeležit ćemo obalu druge podzemne vode. Jedna voda teče ovako, druga voda teče ovako i tu se preklapaju. Sledeći uticaj koji tražimo su ostala geopatogena zračenja. Vode teku pukotinama u zemlji, nema raseda, nema zračenja minerala,
nema radioaktivnih pega u ovim prostorijama, ima nekih takozvanih bočnih signala podzemnih voda, u ovom slučaju će da ih zanemarimo. Nažalost, ima tehničkih zračenja, čisto su elektromagnetske prirode i negde oko 15% su od trafoa koji se nalazi ispod ovoga stana. Podzemna voda nosi ta zračenja naviše. Dubina podzemne vode i visina na kojoj živimo ne igra nikakvu ulogu, čak što više kažu da se ta zračenja pojačavaju što idemo gore više. Možda nema ni jedna voda, možda i bude i do 8 otprilike. U ovom slučaju su nalaze ovde dve podzemne vode. Prelazimo na ispitivanje apstraktnih uticaja u ovoj prostoriji. U ovoj prostoriji nema mesta tuge, nema nikakvih grobova ispod kuće, hvala Bogu. Nije bilo teških smrtnih slučajeva koji bi mogli da ostave neki emocionalni uticaj u ovoj prostoriji. Nema duhova, nažalost oni postoje. Prizivanje duhova je jako loše i moj savjet je mladim ljudima da nikad ne prizivaju duhove jer je to opasno po život. Imamo u ovoj prostoriji neki loš predmet magijskog karaktera, zvaćemo ga predmet koji nosi negativne uticaje, možda ga zovemo i crno-magijski, kako hoćete. Nalazi se negde u ovom prostoru, otprilike verovatno ovde, u ovoj fijoci. Tamo ga nema. Da provjerimo s ove strane. Neka dokumenta, mogu i oni da budu nosioci loših uticaja, ali nisu. I evo, nalazimo jedan, nažalost, jako loš crnomagijski predmet, nosilac negativne uticaje, energije, najvjerojatnije neki zapis, takozvani. Vjerojatno početno ime neke osobe, crveni končić, nažalost jako prisutno u našem narodu. I ovo je jedan jako loš uticaj ljudske prirode u ovom prostoru. Uglavnom se bacaju u vodu. U ovoj prostoriji postoji još nekih loših uticaja izgleda. Pokušat ćemo da nađemo nešto što se vjerojatno nalazi u ovim ormanima. Pokušamo da ga nađemo. To je garderoba. Lep ženski sako, nažalost, najvjerovatnije pozajmljivan drugim osobama ili od druge osobe uzme. Moj savjet je da se garderoba ne uzima od drugih osoba, niti daje drugim osobama na nošenje. Ona se poklanja i više ne uzima. Energije su prelazne, nisu istini za volju infektivne, ali su prelazne i mogu biti jako loše. Skrozi na dnu i otprilike ovde. Pokušat ćemo da ga nađemo, ako možemo momenta na... Jedan taman džemper, da vidimo o čemu se radi. Najvjerovatnije džemper koji je nekada nosio neko ko više nije živ, odnosno predmet nekoga pokojnika. Predmeti pokojnika, pogotovo garderoba, se ne nose i u našem narodu obično se daju ili delimično zakopavaju s ljudima, često puta bacaju u vodu ili reku. Pogotovo marame kojima su vezani nakit je takođe jako loš.
Da imamo još nešto u ovoj prostoriji od tih loših apstraktnih uticaja koji su jako značajni za život. Nešto ovde imamo. Osoba koja živi ovde već je primetila da se osjeća loše i da se nešto loše dešava sa njom i ovo je pokušaj odbrane verovatno, ali nedovoljno uspešan. Ovakvi predmeti nisu sasvim dovoljna zaštitna sredstva od ovih loših uticaja. Ovo je takođe jedan magijski predmet, ali u ovom slučaju pokušaj spašavanja onog što može se uradi. Verovatno je dobijen od neke osobe kod koje su domaćini išli, ali svaka magija je loša bez obzira o kojoj vrsti se radi. Ovo je šestougovna zvezda ili Davidova zvezda. Nije loš predmet, ali takođe nedovoljno blagotvoran za ono što se želelo postići ovde. U ovoj prostoriji više nema nikakvih loših uticaja. Pokušat ćemo da svedemo ovo na rezime našeg sadašnjeg rada. Dve podzemne vode, loše kosmički uticaji, najvjerovatnije prava linija, najvjerovatnije u podrumu vodovodna ili kanalica cev, koja se projektuje gore. Pokazuje se jako loš uticaj u ovom delu kreveta, u kružnom obliku, verovatno neka šupljina, ali nije stari bunar, nego najvjerovatnije neki šaht koji se nalazi dole u podrumu. Dve podzemne vode, to smo rekli, i ovi loši predmeti. Osoba koja spava tamo, u toku noći beži verovatno na ivicu kreveta. Osoba koja spava ovde, najvjerovatnije beži najčešće tamo kad spava. Simptomi su sledeći. Kad legne da spavamo, kao da padamo neki ponor. Kao ne da tonemo, ujutru bole vrati ramena, umorne ruke, otečeni kapci, jajnici, karlice i kukovi, moguće znojnje u toku noći, jako ružni snovi, sigurno grčevi u nogama i listovima, jutarnje glavobolje i vrtoglavica. Ovo je drastično loše mesto za zdravlje ukućana. Pogledajte, glava, srce, srednji deo tela, noge. Dete, verovatno, ako spava s ove strane, vidim neki mali jastučić ovde, ne poznajem dete još, beži u toku noći, vrti se i verovatno beži na onu ivicu kreveta tamo. Bolesti su raznolike, nažalost najčešće kod dece vezani za astmu, lake prehlade i tako dalje. Astma je jedna značajna stvar koja se dobija i u takozvanih insekata koji se zovu grinje. U ovom slučaju toga verovatno nema, jer vidim da porodica posjeduje jedan jako dobar aparat, dosta i skup, istini za volju, zove se Kirby, američki usisivač, isključivo namenjen za održavanje visoke higijene u prostorima i ako dete ima problema sa astmom, nisu od tih grinja i od insekata, jer je osigurno stan jako čist i održavan uredan. Verovatno ujutru sedemo ivicu kreveta, pa kažem sam sebi da li ustanem ili da odustanem, da li sumim ili da se ubijem, jer rekli smo da spavamo, a ustali smo kao da smo na celu noć tukli. U ovom slučaju je loša orijentacija strana sveta, s obzirom da treba da spavamo uvek sa glavom na istok ili sever. Sever se ovde nalazi, tamo gde pokazuje crvena strelica, i očigledno da ukućani spavaju potpuno u pogrešnom pravcu prema jugu, nešto malo prema jugoistoku, što je loša orijentacija. Energije idu od severa prema jugu, pa se preporučuje kad je osoba zdrava da spava sa glavom na sever, a noge na jug, odnosno u slučaju da je nešto bolesnija, glave na istok, noge na zapad. Nikad ne spavati sa glavom na zapad, ne daj Bože kao u grobu. Džaba ga sever-istok ako spavamo na loše mesto. Ono što može se uraditi u ovom slučaju, u ovom stanu, je da se krevet prebaci na onaj zid sa glavama prema severu
zaštitnik o kojem ćemo pričati u nekoj sledećih emisija. Ovo će biti relativno čist prostor. Soba je definitivno loša, uz neke loše premete u prostoriji i za par godina mogu se očekivati neke tegobe, teškoće. Problemi sa plodnošću, hladne noge, često stavljaju čarape kad spavaju, promaja koja duva, to u Crnoj Gori zovu vjetar. U svakom slučaju, lokacija kreveta je loša. Samo zbog ovoga, oko 80% svih naših problema, tegoba, teškoća, pa i bolesti. Nadam se da će se ovo ispraviti. Nalazimo se u drugoj sobi i to je dnevna soba ovoga stana. Spavaća soba nalazi se ovde desno. Prvo najlošije mesto i prostorije nalazi se evo tu. Drugo najlošije mesto i prostoriji nalazi se ovde. Treće najlošije mesto i prostorije nalazi se ovde. Očigledno da je to vezano za prostoriju koja se nastavlja i da su ovo zračni uticaji vezana jedna za drugu. Da vidimo da li imamo još nešto od tih loših kosmičkih čvorova i dalje u ovoj sobi. U ovoj prostoriji nema više nijedno loše, evo ga ovdje, izvinjam se, jedno loše mesto nalazi takođe i ovde. U ovoj prostoriji nema tih loših kosmičkih čvorova. Čuli ste naravno za vertikale koje su bolesne u zgradama, stanovima, u ovom ulazu bolesni ljudi i u ovom zdravi ljudi. Ovo mesto je u čitoj vertikali bolesno, kao i ono iz spavaće sobi tamo, i ne preporučuje se ovde ni duži boravak, kamoli spavanje. Da vidimo šta se nalazi od geopatognih zračenja u ovoj prostoriji. Jedna podzemna voda, jedna, više nema dve, jer tamo se ona zajedno završila. Jedna podzemna voda koja ide ovako i okreće se, da idemo njene ivice. Evo je do ovde. To je ona voda koja se kreće u onom pravcu i njena obala nalazi se ovde i tu kod ove fotelje, znači ovaj pravac prema onom stubu, odnosno onom uglu u sobi. To je ivica vode. Znači imamo samo jednu vodu koja ide ovako i ovo je očigledno mnogo bolja soba nego što je ona tamo. Verovatno, domaćini kuće, dete, čak šta više verovatno, vole da spavaju na ovom krevetu, jer u ovoj prostoriji nema samo loših prostora. U ovoj prostoriji nema nikakvih, takođe, paranormalnih pojava, uticaja. Hvala Bogu, uticaj grobova koji su jako loši. Takođe, nekih stvari koje smo pričali. Ima neki loš predmet jako lošeg uticaja. Nalazi se u pravcu fotelje, odnosno u pravcu ovoga stola. Da imamo šta je to sada. To je jedna od ovih stvari ispod ploče stola. Retko su knjige, istini za volju, ali izgleda jesu. Jedna od ovih knjiga. Da vidimo naslove. Ovo je Osada do vječnosti. To je jedna knjiga, pogledajte sami o čemu se radi. Uglavnom, knjiga koja se bavi magijskim veštinama. Domaćini interesuju ove stvari, možda misleći da će da nađu pomoć za svoje tegobe i teškoće u vezi spavanja, misleći da je isključivo reč o ovim uticajima. U ovoj prostori nema nikakvih drugih loših paranormalnih pojava, uticaja. Tu se nalazi jedan lančić na stolu.
On je zatvoren. Iskoristit ćemo priliku da kažemo da noću treba sve metalne lančiće skidati sa sebe, jer ovaj metalni krug deluje kao antena i usmerava sve našu štitnu žlezdu zračenja ako spavamo na lošem mestu. Obično se nose kožice, končići i tako dalje. Postoje čak i priveci koji se tu stavljaju klasični da razbiju tu energetsku vezu, a videli ste da su svi oni lekovite narukvice otvorene da ne bi ta energija kružila. Kada se nosi krst, a treba da ga nosimo ako smo kršteni, to se noću ne skida. Elem, u ovoj prostoriji je ovaj deo loš, on je tamo deo je jako dobar i zdrav za duži boravak i za spavanje. Dešava se da se deca čak tamo vole da igraju, za razliku od ovih delova gde ne vole. Moja preporuka je bila ovim ukućanima da promene namenu prostorija i da u ovu prostoriju pretvore u spavaću sobu sa ležanjem prema istoku. Istovremeno vidimo da je tu i ikona, nalazi se na južnoj strani, iako je bilo mnogo bolje da bude na istočnoj strani. Verovatno je domaćin stavio ikonu želeći da taj energetski potez bude održan kroz ceo stan. Ima dosta biljaka, one su dobre ili loše, zavisno od vrste biljke. Kaktusi kažu da baš nisu najbolji u stanu jer bodu. Tu je takozvano drvo života, kako ga neki zovu. Kažu da nije baš najbolji u stanu, ali o tom potom. Mislim, vezano za priču. Teja peć i sva grejna tela treba da stoje ispod prozora i time će da uštedimo mnogo više energije, jer će automatski se zagreva sama soba odmah. Ovoj prostori nedostaju mnogi detalji, kao što su slike. Najbolje je bilo da budu neke slike sa vodom koja teče, vodopada. Ali je namještaj od prirodnih materijala i to je jako dobro. Zaobljene su ivice, nisu oštre ivice i soba odaje osjećaj lakoće, dobro se njoj diše, a vezano je zaista i za te podzemne vode. Hvala Bogu, svi uređaji su grupisani, tehnički uređaji grupisani su u cijelinu ovde i za boravak u ovoj sobi to je dobro, s obzirom da je predlog ili preporuka će biti da se ležaj tamo stavi. Međutim, za krevet sa suprotne strane zida nije dobro, jer televizor i ovi uređaji zrače, pogotovo produžni kablovi, ali srećom nisu tako jaki, verovatno i to zračenje nije tako drastično. Mnogo je veće ono zračenje koje smo malo prepominjali vezano za trafostanicu koja se nalazi ispod kuće, odnosno stana. Nalazimo se u predsoblju, nebitno za duži boravak, naravno podzemne vode nisu bitne u ovom slučaju, ovde tražimo neke druge stvari možda. U ovoj prostori nema nikakvih loših uticaja, loših stvari vezani za neke pojave apstraktne prirode i uticaja. Ono što moglo se kaže, to je nedovoljna osvetljenost ove prostorije i po jednoj kineskoj nauci koja zove Feng Shui, nauka o nameštanju prostora. Ovdje nedostaju pre svega značajno osvetljenje, da osobe koje dolaze uđu u svetao prostor, nedostaju sveže boje koje dočekaju goste. Ogledalo koje se nalazi znači ovde, bilo je bolje da stoji ovde direktno da se vidi tamo kad gosti uđu, ali to su detalji koji mogu da se promene vrlo brzo, jednostavno i lako. Boje su znači jako značajne za stanovanje, opredeljuju našu agresivnost često puta ili radnu atmosferu ili osvežavaju, znati sami zeleno, plavo, crveno. I u ovoj prostori nema nekih značajnih loših uticaja. Obično i potrebno da se ispituje malo više stan, a to znači i ulazni deo. Nema ništa još uvek, evo ga tu nešto. Otprilike na tom nivou, ali morat ćemo da otvorimo vrat. Izlazimo van stana polako. Ulazi u stanove su jako bitna stvar i moramo pazimo jako šta imamo oko ulaza. Evo tu ima nešto, možda i ispod. O čemu se radi?
jedan žiletić. Vidjeti čemu se radi ovdje. Objasnit ću vam malo kasnije. Nažalost, opet jedan loš predmet magijskog karaktera. Danas su žileti jako prepoznatljiva stvar kod magijskog uticaja, pogotovo kad stoje dole. Podrazumeva se da njihova oštrina seče odnose u kući. Često puta služe kao i zaštita, pogotovo ako se stavljaju gore, ali prava zaštita je pre svega u nama, u našoj veri. I ono što bi falilo još vezano za zaštitu u ovom stanu, to su krstovi, odnosno ovo je kuća hrišćana i nedostaju krstovi. Ovaj žilet se baca inače u vodu i većina stvari se baca u vodu, ne spaljuje se. Idemo dalje. Izgleda malo smešno, sedite u kupatilu i pričate o radiesteziji, ali jedna zanimljiva statistika pokazuje da je oko 60% nesreća u kućama u kupatilu. Stvar koja zapanjuje i nije toliko beznačajna stanovište radiestezije, s obzirom da voda, tekuće stvari i zračenje o kojem smo malo pregovorili jedno drugo dopunjavaju u smislu pražnjenja. Postoje takozvani Reichenschneiderovi čvorovi u radiesteziji, to su te globalne mreže o kojima smo malo pričali, i u dodiru sa uticajima tekućih stvari, kao što je voda, može dovesti do značajnih poremećaja. Hvala Bogu, u ovoj prostoriji se nalazi taj Reichenschneiderov čvor, koji bi inače bio jako loš da je u kupatilu. Ali, nalaze se ovde neke takođe jako loše stvari. To je pre svega veza između struje i vode. Pogledajte, to je fen koji je domaćica ostavila, ili već ko, uključenu struju. Osoba koja se kupa ovde, bez obzira da li puni kadu ili ne, punuši rukom ovaj fen, može da nastrada jako. Sve stvari i sve električne uređaje isključujte u vašim kupatilima. Inače, radiestezijiste obično prazne svoje viskove i ruke pod vodom i jedan od načina praženja, ako se hoćete loše, je i rad sa vodom. Radi se tako što se obe ruke stave pod vodu, rašireni prsti, zatvorene oči mogu da budu, a ne moraju. Pustimo vodu i ponavljamo sebi, molim da sve što je loše iz mene ode u zemlju. To znači da sva štetna zračenja, negativne energije i uticaji odlaze u zemlju. Radimo 2-3 minuta dok nam to prija, a ako nas vrti u glavi, to ne radimo. Kupatilo samo po sebi nije toliko značajno, ali kažem, najveći prenesjeća u kućama dešava se u kupatilu. Značajno, naravno, jer tu su i ove šolje i neke druge stvari, kozmetika, ulepšavanje. Miljeji i ručni radovi, gobleni i slike mogu biti jako loš uticaj ako je osoba koja je radila bila vrlo bolesna, nervozna ili depresivna. Ovo je radila osoba koja je bila raspoložena i vesela i on ne predstavlja problem za ljude koji žive ovde. Nalazimo se u prostoru koji je vjerojatno najzanimljiviji, kako za koga, što bi rekao naš narod, jel? Zbog toga što je tu i hrana o kojoj danas ovog puta nismo pričali, a pričamo neki drugi put. Uticaji kojima smo malo pregovorili ne utiču toliko puno na hranu i nisu vezani za sam kvalitet namirnica, ukoliko nisu na drastično lošem mestu. Ovaj prostor je bolji nego spavaća soba koja se nalazi ovde, jer ona jedna voda se ovde završava, a druga teče ovako. Ali ima jedan značajno loš uticaj, a to je veza između ovoga frižidera i ovoga zamrzivača. Veza je takva da kada ova dva motora dođu u interferenciju, ceo prostor ovde vibrira. Da je tu krevet, osoba koja bi spavala tu osjećala bi se jako, jako loše. S druge strane, stavljanjem ovoga frižidera ovde, došlo je do
blokiranje energije koja dolazi s polja, a plus toga i svetlosti, i bilo je mnogo bolje da on stoji uz onaj zid tamo, znači da su se ove dve stvari zamenile. Verovatno nije mogo zbog ovog radijatora. Prostor je relativno dobar i solidan. Dešava se često puta da ako smo na jako lošem mestu, kao što je tamo bilo u sobi, da onaj šaht dole u podrumu ili bunar, deca ne vole da jedu, slabo jedu, loše jedu. Takođe je prisutan nedostatak slika, fotografija. Ovde obično jedu fotografije svežeg voća, lepih namirnica, delikatesa itd. Sad, zavisno od osobe koja se nalazi u prostoru, mogu da budu i fotografije tankih manekenki ili... Priveli smo u kraju pregled stana, na licu mesta, to jest u sobama i u prostorima. Stan se crta i to ćemo da probamo i proverimo preko samog crteža. Svaki lista daje jedan svoj dokument, zove se dedicini list, u koji se opisuju određene podaci stanara, stana, istovremeno podaci koji su potrebni za njih da bi se taj crtež bolje razumeo, odnosno legenda crteža. Tu je fotografija vlasnika stana i sad ćemo stavimo teleradiestezijom ili mentalnom radiestezijom da vidimo šta to se možemo da utvrdimo i na takav način. Ispitujemo osobu koja je vlasnik stana inače i utvrđujemo neke karakteristike, da je osoba jako osjetljiva na loš uticaje, da sigurno spava na lošem mestu, to smo već utvrdili, ali počinjemo kao da ne znamo, da u prostoru gde osoba spava, živi i boravi, ima neke loših predmeta magijskog karaktera, da ima hartno i kariju čvorova, da mesto na kome spava opredeljuje neke probleme zdravstvene prirode. Možda utvrdimo takođe i dosta o toj osobi, pre svega da su te faktori magijskog karaktera stariji negde oko 10 do 12 godina i tako dalje i tako dalje. I dosta se može reći preko fotografije osobe o samoj osobi. Takođe se može reći dosta i preko samog crteža. Ovo je crtež stana u kome smo nas bili. Gde god se visak bude vrteo, ima podzemnih voda, gde se visak ne vrti, nema vode. Dnevna soba, spavaća soba, kuhinja, kupatilo, leže u dnevnoj sobi, bračni krevet u spavaćoj sobi. Crtamo ivice podzemnih voda. Prva podzemna voda, sećate se, išla je ovako. Njena druga obala nalazila se van stana i ide prema reci. Prva voda. To je sve nad vodom. Druga voda na drugoj dubini teče ovako. Ovo je njena druga ivica i to je druga voda. Gde god se dve podzemne vode preklapaju, to je jako loše mesto. Gde god jedna voda, to je loše. Gde god se dve vode preklapaju, to je jako loše mesto. Pa ceo ovaj deo stana značajno loš za duži boravak ili spavanje. Verovatno se tako ukućani osjećaju, a mi ćemo da to utvrdimo kasnije ako ih budemo pitali ili videli. Sredi, naravno. Vode teku u pukutinama u zemlji. Ovde na ovom bračnom krevetu postoji jedna šupljina, najverovatnije šaht u podrumu, jer se ovde pokazuje jedna takozvana prava linija, nije takozvana nego prava linija, u stvari vodovodna cev. Vidite i da u kupatilo. Podzemna voda projektuje tu cev naviše i ona se manifestuje kao loša zračenja. Tu su i Hartmanovi i Karijeve čvorovi o kojima smo pričali, prvo najlošije mesto tamo gde spava osoba s ove strane kreveta, pa sad ćete se kako smo radili već ranije malo pre. Najlošije mesta na nogama, tu, a tu, pa onda uzduž cele ove prostorije prema kupatilu i deo dnevne sobe. Gde god je crveno, to je loše, gde god je duplo crveno, to je što bi rekli igrači domina duplo golo.
Deo stana koji je loš nalazi se ovde, deo stana koji je dobar nalazi se ovde. Ovde nema loših uticaja zračenja. Preporuka, radite ovako. Preselite se iz vaše spavaće sobe i napravite spavaću sobu ovde, a vašu dnevnu sobu premestite u prostor koji se nalazi direktno preko puta ulaza u stan. Pa je preporuka da se u ovoj sobi bračni krevet stavi ovako i da se spava sa glavom na istok ili sa glavom na sever ako je jedna krevet uza zid ili ako je bračni krevet ovde. U ovoj prostoriji najbolje ne spavati, ali ako već mora se spava, premesti ležaj i spavati ovako ili ovako u ovoj sobi koja je do sada bila spavaća soba. Neki loši premeti ispod praga, našli smo žilete, kuhinja je relativno solidna, sve u svemu uz premeštanje ovo postaje zdrav deo. Ukoliko stanari ne budu želeli da se premeste u dnevnu sobu iz nekih razloga, potrebno je i neophodno nabaviti neke zaštitnike protiv ovih zračenja. Danas to postoji, kutije, ploče, ekvilibratori, ali o tom nekom drugom prilikom. Uz ovaj crtež i uz konsultacije na licu mesta, uz eventualno nabavljanje nekih zaštitnika, deo u kome se nalazimo je potpuno zdrav za zdravlje, dobar i preporuka je spavati ovde, a ne u sobi koja je momentalno spavaća. I ovo je mala razlika između bolesti i zdravlja, 1,5 m do 2. Želim vam svima da svoje prostore osmislite kako treba i da ne dozvolite da vam neverovanje u neke stvari bude uzrok vaših zdravstvenih problema. Bolje je nenaučno ozdraviti nego strogo naučno se razboleti. Doviđenja i prijatno.